Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye umwanya mu mpaye w'ikiganiro k'uyu munsi wo kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi ituruka ku bukoloni bwimitse irondabwoko ryatumye Jenoside itekerezwa, igakorwa, amahanga bireba. Isuzuma ry'amateka ngiye kunyuramo mu nshamake rirerekana ko nta gihugu na kimwe ku isi kimaze imyaka 109 gisenya ikindi nk'uko Ububiligi bubikorera u Rwanda kuva bwagikoloniza. Byatangiye mu 1916 Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bumvikana kugabanya imbibi z'u Rwanda rwari rwaraguwe n'abami Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati y'1600 n'1623 na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera hagati y'1648 n'1692 bageza u Rwanda muri teritwari za Masisi, Rucuru n'ahandi. Hakurikiyeho amategeko akakaye harimo iryo kuwa 21 Werurwe 1917 ryashyizeho ibihano by'ikiboko, n'iryo kuwa 26 Nyakanga 1925 ryambuye u Rwanda ubusugire bwarwo, ndetse n'irindi ryo kuwa 11 Mutarama 1926 ryemeje ko u Rwanda ruzagengwa n'amategeko ya Kongo nayo yashyirwagaho n'Ububiligi. Aya mategeko yateye u Rwanda akarengane, anacamo ibice Abanyarwanda. Mu mwaka w'1924 n'1946 Ububiligi bwagiranye amasezerano n'umuryango w'abibumbye yateganyaga kugeza u Rwanda ku ngingo 3 zikurikira: iya mbere, ubwisanzure bwa politiki, ubukungu, imibereho myiza n'iterambere ry'uburezi, kwigenera ibikwiriye Abanyarwanda bakayobora igihugu cyabo ubwabo, kubahiriza uburenganzira bwa muntu nta vangura rishingiye ku bwoko, igitsina, ururimi cyangwa idini. Ntibyakozwe, ahubwo Ububiligi bwinjije irondabwoko mu Banyarwanda nk'iryari iwabo hagati y'Abafarama n'Abawalo. Hatangizwa impinduramatwara hagati y'1926 n'1932 ryayobowe n'Ababiligi babiri, Voisin na Morteran. Umwami Musinga yarabirwanyije bamucira Kongo. Tariki 12 Ugushyingo 1931 bimika umwana we Rudahigwa nyuma y'iminsi 4. Kugira ngo ashobore kuyobora, Rudahigwa yahisemo kutarwanya abazungu, arabatizwa mu mwaka w'1943 anegurira u Rwanda Kristo Umwami mu 1946. Papa Pio wa 12 byaramushimishije amugenera impeta, ayambikwa tariki 20 Mata 1947. Byatumye Ababiligi bamworohera, afata ibyemezo bica akarengane, ariko aharanira ubwigenge bw'igihugu birabarakaza. Guverineri Jungers afatanyije na Frere Sekundien wayoboraga ishuri ry'indatwa Butare biyemeje kumusimbuza, ariko birangira bafashe icyemezo kibi cyo kumwica. Aratanga tariki 25 Nyakanga 1959. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta kindi gihugu cya Afurika abakoloni biciye abami babiri, umubyeyi n'umwana we, ku maherere. Ububiligi bwakurikijeho gushyira ku butegetsi ishyaka rya Parmehutu ryubakiye ku irondabwoko, ritangaza manifeste enye zikurikirana: tariki ya mbere Ukwakira 1959, 27 Kanama 1961, 21 Kamena 1964 na 7 Kamena 1969. Zose izi manifeste zigishaga ko igihugu ari icy'Abahutu, kwica Abatutsi bigirwa gahunda ya leta yubakiye kuri iyo politiki. Guhera ku itariki 3 Ugushyingo 1959, Colonel Logiste yoherejwe n'Ububiligi avuye muri Kongo yunganiwe na Major Marier, bahabwa ingabo z'Ababiligi n'Abanyekongo zo kubafasha gushyira Parmehutu ku butegetsi. Tariki 12 Ugushyingo 1959, Colonel Logiste yategetse kwimura Abatutsi ku gahato mu bice bimwe by'igihugu bajyanwa mu Bugesera. Umwaka w'1961 urangira hagejejwe ibihumbi 13,890. Bahagiriye ubuzima bubi, bagasaba gusubizwa iwabo, Ububiligi bukabyanga.
abatutsi bamwe bagerageje kwimukira rwihishwa mu zindi teritwari, ababiligi bakabirukana. Ndabaha urugero rumwe. Itariki ya mbere Kanama 1960, administrateur wa Nyanza witwaga Emmanuel de Jambrine yandikiye abashefu amabwiriza avuga uko bagomba kwirukana abatutsi muri aya magambo: hari abantu birukanywe muri teritwari ya Gitarama bagerageza gutura mu mayaga, ni mubirukane vuba. Nta numwe muri bo ushobora gutura mu mayaga cyangwa ahandi muri teritwari ya Nyanza, bagomba kujya mu Bugesera. Ni mukurikiza aya mategeko aka kanya, inka zabo nazo zigomba kwirukanwa. Tariki 17 Ugushyingo 1959, Colonel Auguste abigiriwemo inama na Musenyeri Perodin yatumije ba administrateur abategeka kwirukana abakozi b'abatutsi mu mirimo, bakabasimbuza abahutu. Abishyira mu itangazo yandikiye abaturage tariki 23 Ukuboza 1959, rikabivuga muri aya magambo ko bikorewe kugirira neza abahutu ngo batwarwe na bene wabo. Ishyaka rya Unare ryaharaniraga ubwigenge ryarabirwanyije, barihimbira ko ari ry'abatutsi bararirwanya, bariteza Kiliziya Gatolika baryitirira amatwara ya gikomuniste. Nyamara Unare yarimo ibyiciro byose by'abanyarwanda, duhereye kuri perezida waryo François Rukeba n'umunyamabanga mukuru Michel Rwagasana. Tariki 23 Kamena 1961, Ububiligi bwashyizeho itegeko ribi rifungura abantu 2,000 bakoze ubwicanyi hagati ya 59 na 61, rikavuga ko abazafungurwa ari abakoze ibyaha bikurikira bitatu byanditse gutya: kwica no gutwika abantu bagahira mu nzu, kwica umuntu buhoro buhoro cyangwa kumukomeretsa, gutegeka gusahura cyangwa kwica. Irondabwoko ryakomereje mu ishyirwaho ry'ingabo z'igihugu, bishingwa Colonel Van der Straten yemeranya na Colonel Auguste uburyo bizagenda. Tariki 29 Nzeri 1960, inyandiko mvugo ikabivuga gutya: ingabo z'igihugu zizaba zigizwe n'abahutu gusa. Ntidushaka kwitwaza kutabogama cyangwa demokarasi ngo twinjizemo umututsi n'umwe. Abatutsi bazajya bashaka kwinjiramo tuzajya twemeza ko badashoboye. Nubwo iyi mikorere irimo akarengane, ntidushaka kuvanga ihene n'ishu ngo twinjize mu ngabo zacu abantu bazaduteza ibibazo. Iperereza ry'Ububiligi ryagize impungenge ku miterere y'izo ngabo, rirabyandika ku itariki 30 Mata 1961 muri aya magambo: mu Rwanda itoranwa ry'ingabo z'igihugu rikurikiza kwinjizamo abahutu bonyine. Iyo zigiye mu kazi zishyira imbere kuba ari abahutu kurusha inshingano za kinyamwuga zagombye kuranga umusirikare n'umupolisi. Turasanga bidakwiye kubashinga akazi k'umutekano. Byageze aho General witwa Document wayoboraga urwego rw'abaofisiye b'Ububiligi abyandikira Minisitiri w'Ingabo tariki 27 Ugushyingo 1961 muri aya magambo ati: gutsimbarara kuri politike yo gushinga ingabo z'u Rwanda uburinzi n'umutekano imbere mu gihugu ni ugutera ikibazo cy'uko nizikora ubwicanyi Loni ishobora kuzita jenoside, tuzahura n'ingorane zo gushinjwa ubufatanyacyaha. Muri Werurwe 1962, ingabo z'u Rwanda zatangiye ubwicanyi Ibyumba, zica abatutsi barenga 2,000 barimo umuforomo wabavuraga Karaveri Ndejuru wiciwe Ngarama, byandikwa mu binyamakuru by'amahanga. Mu Kuboza 1963, ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'abofisiye b'Ababiligi Dubois, Florquin, Turpin na France zisha abatutsi benshi mu gihugu barenga 35,000. Abadiplomate, abamisiyoneri, abakozi n'itangazamakuru mpuzamahanga n'abashakashatsi bahurije kwemeza ko ari jenoside. Ingero nkeya: telegramu ya ambasaderi w'Ububiligi yo ku itariki 24 Ukuboza 1963 yabyanditse gutya ati: hari abantu benshi bafatwa bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndabona aho ibintu biriho bigana ari iyicwa ry'abatutsi benshi. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Marc Barbe nawe yanditse indi telegramu tariki 4 Mutarama 1964 atanga icyegeranyo cy'abishwe muri aya magambo ati: muri Gikongoro abaturage b'abahutu biraye mu batutsi barabica batarobanuye,
kugeza tariki 25 Ukuboza 1963 hamaze kwicwa abagera ku bihumbi 15. Tariki 31 Ukuboza 1963 Ambasaderi Barbe yasobanuye uko ibikorwa by'ubwicanyi byakorwaga, abyandika atya: ati ubutegetsi bwatangije ibikorwa byo kwica. Habanje ubukangurambaga mu nzego z'ubutegetsi, ba prefe rimwe na rimwe baherekejwe n'umuministre woherejwe na leta, bagakorana inama n'ababurugumestre bakabaha amabwiriza yo kwikiza umwanzi. Ubwicanyi bwatangijwe ku munsi mukuru wa Noheli muri 1963, ariyo mpamvu ababurokotse babuhaye izina rya Noheli y'amaraso. Ububirigi bwarikanze busohora itangazo tariki 7 Gashyantare 1964 rivuga ibi bikurikira: dukurikije ibirego bishinjwa guverinoma y'u Rwanda, igihe kirageze tubinyujije muri ambasade yacu hatangwa amabwiriza ku bakozi b'Ababirigi bari mu Rwanda y'uburyo bagomba kwitwara mu bikorwa bihabera byo gutsemba Abatutsi. Ubwicanyi bwafashe intera mpuzamahanga, tugomba kurinda Ububirigi kuzashinjwa uruhare muri iyi jenoside. Twari muri 1963. Tariki ya 1 Nyakanga 1962 Ububirigi bwatanze ingirwa bwigenge, hajyaho itegeko nshinga tariki 24 Ugushyingo 1962 ryemeza ko igihugu ari icy'Abahutu. Hakurikiyeho amategeko n'amabwiriza bikumira Abatutsi mu mashuri no mu mirimo, bigeraho tariki 17 Mutarama 1967 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abiherewemo amabwiriza na Perezida Kayibanda, Minisitiri Lazaro Mpakaniye yandikira za ambasade n'imiryango mpuzamahanga yakoreraga mu Rwanda ababuza guha akazi Abatutsi. Habyarimana afashe ubutegetsi yashyizeho itegeko nshinga tariki 20 Ukuboza 1978 ryanditswe n'Umubirigi Philippe Regency wari umujyanama we, rishimangira umurongo wo gukumira Abatutsi mu nzego zose. Mu Kwakira 1982 Ubugande bwirukanye impunzi z'Abanyarwanda zigeze mu Rwanda, u Rwanda narwo ruzisubiza i Bugande. Ako karengane nyuzemo mu ncamake katumye FPR ivuka, itangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira 1990. Ububirigi, Ubufaransa na Kongo bohereje ingabo zirwanya FPR. Habyarimana asubiramo abitangariza itangazamakuru ko impunzi z'Abanyarwanda zitazataha mu mahoro. Arabivuga ku itariki ya 2 n'iya 4 Ukwakira muri aya magambo ati: aho kubaha agace k'ubutaka bwacu uko kangana kose, tuzemera turwane kugera ku wa nyuma. Abatutsi barashaka kugarura ubundi buhake kugira ngo bigarurire aka karere. Ntabwo twabona aho tubashyira, nta gukomeza kwitwaza ubuhunzi, bazake ubwene gihugu aho bari muri Uganda na Zaire. Nibwo bazemererwa kuza mu Rwanda, nabwo igihe kigufi baje gusura bene wabo. Mu gihe cy'imyaka 4 hagati y'1990 n'1994 leta ya Habyarimana yangishije Abanyarwanda FPR, iyita inyangarwanda, inkoramaraso, abanzi. Bayihimbira ko igamije gutsemba rubanda nyamwinshi. N'abategetsi bamwe b'Ububirigi n'Ubufaransa ntibafataga FPR nk'Abanyarwanda. Tariki 3 Gashyantare 1991 Amiral Langsade wari umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa akaba n'umujyanama wa Perezida Mitterrand yamwandikiye inyandiko avuga ko FPR igizwe n'Abagande b'Abatutsi. Yongera kumwandikira indi nyandiko tariki 22 Mata 1991 yita FPR inyeshyamba z'Abagande b'Abatutsi. Iyi myumvire ni nayo yitirirwa M23 muri iki gihe, kwima rero itsinda ry'abantu uburenganzira bwo kuba iwabo bazizwe ubwoko bwabo n'icyaha kigize jenoside. Ubufaransa bwarabishyigikiye ndetse bufatanya n'Ububirigi. Ububirigi butanga imbaraga za politike ku buryo ishyaka rya IDC ryashyigikiye MRND no mu bwicanyi yakoraga. Ku matariki ya 17 na 18 Mutarama 1991 IDC yakiriye intumwa za MRND ziyobowe n'umujyanama wayo wa Perezida Habyarimana Enoch Ruhigira, zakirwa na Minisitiri w'Intebe Wilfried Martens. Umuyobozi ushinzwe politike muri IDC Alain de Brouwer
yarabimushimiye mu ibaruwa yo ku itariki 28 Mutarama 1991 anandikira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mark Eyskens amusaba gufatanya bakarwanya FPR Inkotanyi. MRND yashyizeho abahuzabikorwa b'iyi gahunda, Karwera Mutwe Speransia na Ferdinand Nahimana muzi wabaye ruharwa mu itegurwa rya jenoside no mu buyobozi bwa RTRM. Tariki 12 Werurwe 1993 umunyamabanga mukuru wa IDC André Louis yanditse ashyigikira ijambo Leo Mugesera yavuze rihamagarira kwica abatutsi ku Kabaya. Tariki 21 Mutarama 1993 André Louis yagiye mu Bufaransa kubonana n'abayobozi b'ishyaka rya Perezida Mitterrand, bumvikana gushyigikira MRND mu buryo bwose. Babikoraga bafite ibimenyetso byose ku itegurwa rya jenoside ryakorwaga na Habyarimana na leta ye. Hagati y'itariki 19 Mutarama na 11 Werurwe 1994 Lieutenant Nice wari ushinzwe iperereza mu ngabo z'Ububiligi za Minuar yanditse raporo 29 agaragaza itegurwa rya jenoside ntibyabujije Ububiligi tariki 2 Gashyantare 1994 kwirukana umwamikazi Rosalia Gicanda wivurizagayo, arataha yicwa tariki 20 Mata 1994. Ntibyanababujije gutererana abatutsi bari babahungiyeho muri Eto Kicukiro tariki 11 Mata 1994. Muri Nyakanga 1994 bamwe mu badepite b'Ababiligi bakoreye ubutumwa i Goma na Bukavu babonana na guverinoma n'ingabo zakoze jenoside, babagira inama yo gushyiraho guverinoma ikorera mu buhungiro n'ishyaka rya politike, babishyira mu nyandiko bise ibigenga itahuka ryihuse ry'impunzi z'Abanyarwanda. Iyi nyandiko yatangajwe tariki 20 Ukwakira 1994, ikaba ariyo ikomokaho FDLR y'iki gihe ikomeje ubwicanyi mu karere ku bufatanye na leta ya Kongo n'ingabo zayo. Nyamara guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 umuryango w'abibumbye wafatiye FDLR ibyemezo birenga 40 bitegeka ibihugu kuyirandura burundu. Ni nayo MONUSCO yahawe inshingano yo kuyirandura ariko ntibikora, nk'uko Minuar Yunamir muri 1993 na 1994 itabujije jenoside mu Rwanda. Umuryango w'ibihugu by'i Burayi nawe wafashe ibyemezo byo kurandura FDLR, nk'icyo ku itariki 10 Mutarama 2008 n'itariki 8 Ukuboza 2010. N'umuryango wa Afurika yunze ubumwe wafashe ibyemezo nk'ibi, nk'icyo ku itariki 10 Mutarama 2005 mu nama y'abakuru b'ibihugu yateraniye i Libreville muri Gabon. Biratangaje rero kuba hari ibihugu muri 2025 bibeshwa n'Ububiligi bikihutira guhana u Rwanda byirengagije ibi byemezo byose n'ubufatanya bw'icyaha bwa Kongo na FDLR. Ibyo bihugu bivuga iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, bikayarebera ku ruhande rumwe rwa Kongo, ntibite ku busugire bw'u Rwanda bwatewe kenshi na FDLR, ntibite ku karengane k'impunzi z'Abanyekongo b'Abatutsi zirukanwa na FDLR zimyaza imyaka 31 mu buhungiro. Kongo yita izo mpunzi udukingirizo, le pantin. Ni kimwe nuko hagati ya 1990 na 1994 leta ya Habyarimana n'abambari bayo bitaga FPR Inyangarwanda z'Abagande. Ni nabyo muri Nyakanga 1994 Perezida Mitterrand yagaragaje avuga ngo muri biriya bihugu jenoside nta kintu kinini isobanuye. Kuva muri Nyakanga 1994 kugeza magingo aya, Ububiligi nicyo gihugu cy'i Burayi gikorerwamo ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi no kugoreka amateka yayo nta nkurikizi. Nyamara nta ushobora gutinyuka guhakana jenoside yakorewe Abayahudi ngo bimugwe amahoro, kandi jenoside ari zimwe mu rwego rw'amategeko, ku buryo n'ibyaha byo kuzipfobya byagombye gufatwa kimwe. Ubu ngubu inyandiko zifashishwa n'amahanga mu guharabika u Rwanda zitegurwa n'abiyita impuguke z'Ababiligi zibeshya ko ziza u Rwanda, kandi nizo zagize uruhare mu kwangiza amateka y'u Rwanda, harimo kwandika itegeko nshinga ryo muri 62 na 78 n'amategeko y'irondabwoko yakoreshwaga mu Rwanda. Umwe muri zo, Philippe Regency, abyigamba ku mbuga nkoranyambaga ko bagomba guca icyo yita agasuzuguro k'u Rwanda.
hariho n'ibihugu nk'Ubwongereza byinangira mu kohereza abakoze jenoside mu Rwanda no kutabacira imanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngana ku musozo, ubugome busenya u Rwanda bwakoreshejwe muri imyaka 31 ni bwinshi, ariko ntacyo bwadutwaye kubera ubuyobozi tubakesha bwubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ijoro ribarwa riraye, tuzi urwobo mwakuyemo u Rwanda isi yarutereranye, tuzi naheza mu rugejeje, dufitanye namwe igihango tudashobora gutatira. Ntituzemera abasenya ubumwe bwacu n'abimika ingengabitekerezo yasubiza u Rwanda mu icuraburindi. Uburenganzira bwacu bwo kubaho twihitiyemo ibidukwiriye ni ntavogerwa. Ababikerensa ntibaduheho, babyumve batureke. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.